Muraho neza, amazina ni Idituratimana, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi ahantu bita Kibagabaga, tugiye kubereka inzu nziza cyane iri ku giciro cya miliyoni 650 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 6, toilette 8, rooftop ndetse n'ibikoni 2. Nziza cyane kuri kaburimbo. Reka tubatembereze aka ni aga short video tuba tubahaye, hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.